Kumbe didong ichawa wa me yor ko mamero kele iwolok manoti time I department me yor ko lok manyan matika kumbe ta yekiti wachini dul madit makilwoni USAID kumbe kitika wachi gumio chana yamaro billion ni achiel ki piara bichel wi abor 168 billion kilo me Uganda ite dul pa Joint Clinical Research Center karachiel ki Makerere University Walter Reed Project jini wachi chana inimiro kony Lweny kom tuo jonyo menongo vaccine yara gwera ki yar mogo maramo jino tuo jonyo megudana Atwine ma antie Permanent Secretary Minister of Health machaleti kanen erani tikawachin eni gengi jolo chiana dak yup eni badda kemir neno yuango bakirama Lweny kere kom tuo jonyo kumbeti UN tiki goal gini no HIV by 2030. It is possible. It's possible. It is possible only when we make sure ni dana magi picking status gi gu chiar gu pime gunge kagi tiki tuo wegi chak monyo yat mi ario nge ni jo weng magi tiki kamonyo yat giti kamonyo yat ket maki waju kwede pige monyo yat gi mi mo kane ropegu dose mamegi imonyo tioko weng kidong mi adek nerone you adopt to positive living ni dong ange ni atiki tuo mirabet ma aware bena tie mana tie po wa ket la ko ket mo mo an bena ke mia tua mia an bena ci pore ket me nano awoji ci ni time ko de ka ber ma pat pan ma warti yene petie ngaro pa penye petuo tuo no dano I ket ma no dante ka wot ko de kombeti tuo jonyo petie ni ini malaya nyo ini mo yae we no Yes. jomo kene tie maguno tuo makinywal gi kweda nywala tie jomo kene mago no tuo mabena pigiramo wachine kit magino kwede donc kit mi nongo tuo ti ma Jomo kene no par I dog teach ma megia ngi dakta mo no tuo I dog mati yamodan operation chubula tuo ene wati wachine kit madano no kwede tuo pat yen me no metame ki mia ne pi bene pok ke dano piem pengeyo kama giriye ana neno jomo kene tie ma wach ana no tuo ngaro mo char wachi ngaro mia tuo Abe koro wanga ber kila miane mo wanga ber ki nyaare wanga tim gena kuma there's that kind of revenge attack chiwati wachi ngata lungo tuo pe in me noni gwake I bed mighty safe gena pera tera yene yup nyo kwed tika beno pat kumbeti water reeds people ne cho waji kanye kibi kate ki ya agwera yes ma yene chere tuche mide ke chel pidwa dak pedong lolok mane mo nya every day ni do bedo pere pangi kama research ene oye no atamani end research ene don't take a bino anyway water reeds project PM water reeds project gen gitemo a lot of research in gen gitemo gena klone vaccine research donc a vaccine research take a bino wanerne probably lokayat marketing kelni makwaji ke gwer ke dan how authentic is it ramo konyo wakining ramo teach kining onyo ramo konyo dano kining wek ke mi ngej matut ilokum yan mi agwera ke mi ngej matut ilokum yat mokene makrama nongone mi jino tuo jonyo ke kwany dano iloka monyo ARVs chengjui ni eno bokonyo jomatiki pero nyo tuo mi ngene ni bole chop dong chok gik kono dong ba pat research ene metika kato bo yoma wan wang kita watika temetiat ne kere kany and one be wange ni Minister of Health gitiki history me jomo kan me ramachana egonel ani cho waji kan global fund we po chana makichwale mel wenye kum TB ki HIV we po chana ena makiteri dan madung I luziara kaka en kino be the Permanent Secretary en no Mike Pokola beti Minister of Health Jim Weze no Minister of Health we po so the Minister of Health tiki history mo ne Kenya jomo kan me ramachana mano miro kony lutuo kidwa ko ke bypassing iket so lega wacheni this time round chana makekero Lweny kom HIV kong long kiti kere yo mo pare loko mkuo melem idul me Uganda kan dula dek ma logo wala bon lumidoga office for prime minister lukuo don ye da chenje munyi ngomo time and he has always been there chene makechwale refugees wen ke kwalo manaka yana ke kere teach ipenye ke kene pege ngeyo ni corruption is a crime the 8-point policy for President Yoweri Museveni, number 7 is about fighting corruption. Corruption has insisted to be in the country.
donc kete lo kum chene mi HIV/AIDS research fund makemiyo eni. Chances are very high that this fund will also be smuggled. And what the material responsible must keep an eye to ensure that safeguarding China any pick kwalo. China gavi ke kwalo ji muwezi gigo lon kumbeti mapira wonge ngoma kiti kwede joma chala mukula kumbeti ki gang dege matuk ki chara ko fonyo tiano ki tuk ki dege ero China guno kwe probably part of the China magen ko kwalo magiti gamente ento gino wa Lweny kum cham chana benetek ema lukuo magiti gamente lukuo magiti position madon ena gi mere gi ben gi vo joma chala wane PM gi ngeni dwan watie they should silence so that we don't talk about this. But talking about corruption, one pe giro lo kum cham chana wanga lutela magiti iyo mikuo gonyang ni gina giti katimane rach. Anotela na gingeyo dul mera nyo ministry member chana ne duongi winyi begi waje campaign ni ke mero chana Ministry of Health they don't take chana pange ministry member chana ne pedongo and kwa jenda bena ninja me ni chana me cha katem evaluation analysis ko ya duli wengi tike chana gina water bena environment be tike chana ko dulo weng pagamente all MDAs pagamente wengi tike chana lu kuone bena gingeyo kama chana ntiye amero wachini kirike neno ikarami covid chile adi makijugi karami covid chana eno chiaro kwe wakumbeti eni atika loke Makerere kololo makitika dispersing ngiti kwana wakumbeti kawa wachi wa me accountability there's no audit make karo kwe de mati ati manyoto wani chene covid kitimo kengo no one can tell us all the money anu ya po mega prime minister na banja yo dispersing mutaka igi Makerere kololo airstream me chara Lweny response covid response ero gero winyi lokan mer mada chena ya maramo billion mia chel ki piara bichel we are born makumberi dul me USAID ati pokano ko waje lokman e kar makiti UN General Assembly mano tie in New York